State President ke BJP Meghalaya Unit Uba Ernest Maury habapan jengkan tho halor ke jengekran ke waikeri ke waik election lani ke one nation one election ha ka janmiet jong ka khandai tarik unai lur arjar pulai ulaong baka ne ka phang la pentrai kam yakahi kan pen mentoi shibun ya kari barok kawai bakan penduna shipun ke jeng pelot pisa kan penduna ru ke jeng pen sanget trai kam ya ki project hakapor badan ke model code of conduct bat kan weng no ke jeng yalap election hakan nyam bat ke jeng pe judge ni kerdan hakuni kong ngakwa ban keren misapang ka one nation one election kane kadai ka jingkwa jong ka sen BJP nadu ko poru atul beri bachpai te ngakwa ban pensutu i ba kani ki jumut jong ka BJP one nation one election kadi ki bahatam kawai kanom ta than ni jing sarwa ka pisa namar kum bolong menta south ni state ki du election menta hantu kala don ka model code of conduct ka skim bu kalakta ki development work namar model code of conduct kalakta mauni tu ki election ki bahab po election commission ke India kumka election siya ka panchayati raj ke election municipal corporation ke election jong ka banjit ki MLA ke election MP te ngasmo ba kani ke jingwan ra jong ka party hi kon ra ke jing ba jong ki pat ba kawai ba lada kadon one nation one election kanong ta than ya ka jingnu jingset ka baar kanong ta than ni ki project namar model code of conduct lai banai Macam dap sitam sem kelayat kata kamu duduk kondak kelakta ikroi kapar. But kawairu larangidon ka one nation one election kanom kta than ni kani for India tip kedun macam kta kani ki caste system. Kaniam andai ladawan pat kata kom nong kanom don cukup kita ki. Long kecing tu ide ke baba. Na kam ta kari nam ta pat ba. halor ke jingya chakmat ki khubor halor ke jingya kran ban penkelai ke kerteng India saka Bharat uba Ernest Ulaong baka syong haki MP banyakran ya kani kecing penkela ban ong ba ngikot ya kani kari India jomi ke Bharat te po konstitusi ko don ka kentin pa Bharat India te hakim so ko jangai ka syong haki de ki nong ikmat jomi hapo parlemen ki pediang ya lese kala mende ki temu jong parti ke temu jong ka sarkar ka badon ande ka syong pat ha ka sarkar ha ki nong bikmat bagi dia menjur ya kata